Siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu. Lo wasithuma lapha ezweni ukuthi sizolihlanyela leli lizwi. Silapha sithunyiwe yinkosi ukuthi sizokhuthaza ukuthi liphume lani linje lilihlanyele ngezindlu ilizwi likaNkulunkulu. Amen. Yebo. Singaqhubeka mama kumbe ngicela ukulibuza. Umulo kuzeni uJesu ifirstborn akhe mbani? Firstborn kabani? kaJesu. Mana ngiphendule. Yebo ngiyakuzwa mama. Ye. Okwe firstborn asikakudingi mntanami. Sifakaza izwi ukuthi phumani ezindlini lelizwileyo izwi lenkosi lani lifakaze uzakuthola phambili ukuthi ifirstborn umbani Hawu uma ubabazala kaJesu ethiwa mbani igama lakhe? sithi phumani ezindlini. Hallelujah. Phumani ezindlini mntanami. Ngathi ngiyavelela. Ake nindleleni sibili kahle kahle ukuthi irole yethu lamaGalatia ngabani? Hayi mntanami ungakudingi. Ungakudinga kithi lapha sizakutshela into engekho. Uzakuthola eBhayibhelini la usuhleli usunguwe la usutshela abantu ukuthi phumani ezindlini. Lifakaze izwi lenkosi. So thina lo muntu elithi liyamthandazela kahle kahle liyamazi. Yebantu. Asimazi uzabamazelawe kodwa thina siyamazi ngoba siyazi wena. Lisehlule ukwazi ukuthi yena ubuya kuphi. Mina beyazi ukuthi kanjani. Mina ngithandaza amadlozi. Amadlozi aphansi. Ibe ngibazi. Yabona la nxa ngilele ngiyaphupha. Ngiphupha umuntu engimazi. Mina ngisesemncane bengiphupha. Ngiphuphe ngokhulu owabhubha mina ngakazana. Le mpahla egqokile ngangiyibona amayisiza kimi. Umzali wami engitshela ukuthi hayi lo mphupho leyo bengumama ubaba wami. So lina elokhu into elingizela nazo leza ngikhumbula ukuthi liyabazi lawo bantu. Kase nimbuzeni libuzwena lehle kuyiphendula. Manje into elizongitshela mina angizwisisi.